tugatera tumeze nk'amadubu afande we ibyo byarabaye icyababaje ni ukutaruhari. Mwongeye kwirirwa mwese bakunzi bacu batuzarutsinda TV ndetse n'Indoro TVN, turabasuhuje mwese aho muherereye ku migabane itandukanye y'isi, twizeye ko bameze neza mwese mudahwema kubana natwe mu makuru tubategurira umunsi ku wundi tudatinze. Ni wa mwanya mwiza wo kubagezaho amakuru y'uko akarere kiriwe, uko byifashe ndetse n'uko bihagaze kuri ubu ngubu, kuko dukurikirana amakuru gatanu kuri gatanu tukabagezaho ku gihe kandi amakuru kuri. Amakuru yacu reka tuyahere mu misozi miremire y'umurenge muri Kivu y'Amajepfo, atuye abanyamurenge tubabwire uko byifashe, uko umutekano umeze kuri ubu ngubu. Mu misozi miremire y'umurenge ahatuye abanyamurenge hakomeje kugenda hagaragara umutekano muke umunsi ku wundi, ubwo ibitero bya coalition leta ya Kinshasa bya drone bidahwema kugenda byica abaturage b'inzirakarengane. Mu by'ukuri twabaye tubereka abasaza bagiye bahitanwa n'ibitero bitumwa na coalition leta ya Kinshasa. Ni ukuvuga ngo bishe inka nyinshi, amatungo menshi akomeje kugenda yicwa n'ubundi n'ibitero bya drone, abantu benshi bakomeza kugenda bava mu byabo. Ni ukuvuga yuko ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse na Gitega bakomeje umugambi wo kwica abaturage no kubakura mu byabo. Mu by'ukuri bahagurukanye inkota ikomeye yo kurimbura abanyamurenge no kubakura mu byabo, kuko biratangaje kubona leta nzima ifata ibibomba ikagenda ikabitera hejuru y'ikanisa, igatwika ikanisa, ikabona atari tosha, ikarasa inka. Mu by'ukuri muri iri joro ryari rikeye irundu hari harashwe inka zirenga 10 zose zicwa na drone kandi zose ziza kuhagwa. Ni ukuvuga yuko ubutegetsi bwa Kinshasa ko buragenda kurasa abantu, bwababura bakarasa amatungo yabo, bayabura bakarasa amazu, bakagana nabo barasa amakanisa. Bivuze yuko buno butegetsi bwa Kinshasa na Gitega mu by'ukuri ibitero babagaba ni ibitero by'ubugome, ni ibitero by'ubugome bw'indengakamere, kuko ntabwo byumvikana leta nzima yafata drone igitero cyo mu kirere ngo igende ikirasa inka. Iriya ni message ishakisha guhabwa abanyamurenge batuye umurenge yuko batemerewe gutura muri gakondo yabo. Bivuze yuko bazasenya amazu, basenya amakanisa, n'inka zokabatunze nazo bazice bakoresheje bino bitero byo mu kirere bya drone, kuko nibyo ubutegetsi bwa Kinshasa busigariyeho, naho ingabo zo ku butaka zageze kubitirwa cyane muri la misozi y'umurenge. Rero uko niko byifashe mu gace ka Minembwe muri rusange hakomeje kugenda hagaragaramo umutekano mukeya. Ibitero bya drone biri hejuru y'abaturage ko bica abaturage ntibakigira kivugira, ntibakigira gitabara. Mu by'ukuri no kwikorera amaboko gusa, ibitero bikaza bikabica uko byishakiye bigasubirayo, naho imbabazi zo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa na Gitega ntazo bafitiye abaturage. Ni ukwica abaturage nk'uko bishakiye, uko babibona n'uko babitekereza, nk'uko bazi neza yuko amahanga ntaco ari bubatware, bazi neza yuko amahanga bashigikiye ibi biri gukorwa n'izi leta zibiri. Ni ukuvuga yuko bazi neza ko bafite support y'amahanga, kuko ntabwo babikora kuvuga ngo bagende bica inka imirambo yuzuye ku misozi, abasaza bishwe, abana bato bishwe. Ibyo bikorwa byose by'urugomo, ibikorwa by'indengakamere bikomeje kugenda bikorwa n'izi leta zibiri, amahanga ntagire icyo abakora, ntagire ico yavuga kugira ngo ibe yabatesha mu mugambi bakomeje kugenda bica abaturage. Rero kuba bagenda bakora ibyo bishakiye ni ukubera yuko bazi yuko nta gitutu bafite cy'amahanga. Ikiza gitangaza ni uko amahanga abona abantu bakora biriya, leta y'u Burundi, leta ya Kinshasa, ariko bagashakisha kwibasira cyane u Rwanda ngo nibwo ruzana amakimbirane. Muri zimwe politike Ndayishimiye na Gisegeti bagiye bakora ni ugushakisha kwereka abanyekongo, amahanga yuko ikibazo kiri muri Kongo ari u Rwanda rugitera, naho umukuru guhari ni uko ikibazo gihari cya mbere ni leta ya Kongo, hagakurikirwaho n'abafatanyabikorwa babo harimo abarundi FDLR, kuko nibo bakomeje kugenda bica abaturage. Twabazaniye amavideo y'abashefu bavuga yuko ntabwo abarundi baje kubarindira umutekano, ahubwo icyabazanye ni ugufatikanya na za FDLR zakoze jenoside mu Rwanda kugira ngo jenoside bayikomereze imurenge. Naho umutekano w'abarundi ntawe uri imurenge, umutekano w'abarundi ntawe bateze imurenge, ntawe uzanazanwa n'abarundi murenge, kuko abarundi nta neza bigeze batugirira tuzi. Iwabo mu Gatumba twari twarahungiye bishe abaturage b'inzirakarengane barabarangiza. Nimba impunzi zihungira mu gihugu zikicwa, urumva none twe bazaza kurindira umutekano muri gakondo yacu? Bivuze yuko abantu bakwiriye guhumuka bakamenya neza, bagatahura umwanzuro ari wo wawo twica, nubwo bakomeza kugenda bashakisha kwinjiza propaganda cyane mu banyekongo no mu mahanga, babereka yuko ikibazo ari u Rwanda. Ariko twebwe ikibazo dufite iwacu ntabwo ari u Rwanda, ikibazo dufite ni leta ya Gitega na leta ya Kinshasa, kuko nibo tuzi baba batwica, nibo tuzi batubujije uburenganzira bwacu nk'abanyekongo, batwanze, batuvangura mu bandi banyekongo, bavuga yuko tudakwiriye kuba muri Kongo kuko atari iwacu. Izo za tribalisme bagiye bazinjiza mu banyekongo, imvugo z'urwango, imvugo za hene, babwira ko tutari abanyekongo. Rero iyi propaganda cyangwa se iyi politiki ya Gisegeti na mugenzi we Ndayishimiye bagiye bakomeza kugenda bishiza mu banyekongo, babereka yuko umwanzi wa Kongo ari u Rwanda, u Rwanda rwo rubuje amahoro. Tubabwire yuko
u Rwanda twe ntago tuzi rutubuje amahoro, abatuje amahoro ni leta y'u Burundi na leta ya Kinshasa kuko nibo tuzi bari mu nkengero za Minembwe. Ese nimba bafite imbabazi z'abaturage baretse abaturage bakagenda gushakisha imibereho ya buri munsi, bakabarindira umutekano mu nzira bakaja gushakisha ivyangombwa vya nkenerwa vya buri munsi, kuba leta y'u Burundi itabemera kuva mu Minembwe yarabafungiye ikabashira mu kato kugira ngo bazicwe n'inzara, ni ikimenyetso cerekana yuko ari jenoside yategurwa hariya, ababahakanira bafite inyungu zabo bwite, ariko ukuri ko kuragaragara. Ibimenyetso vya jenoside biza bitegurwa n'ari amakoalisiyo bimaze kumenyekana kandi ukuri kurazwi. Nimba batemera yuko umuturage aje gushakisha umunyu ku ndondo, niba batemera yuko umuturage yava mu Minembwe ngo aje ku ndondo, babafungiye ahantu hamwe, nibigaragaza yuko bashakisha kubicisha n'inzara, n'utazicwa n'isasu nawe azicwa n'inzara, kandi ivyo navyo ni muri bimwe bigize jenoside. Uko niko vyifashe, leta y'u Burundi, leta ya Kinshasa barakomeje umugambi wo gukomeza kurimbura abanyamurenge, bagenda barasa amakanisa. Mwibaze kuvuga ngo leta kirarasa ikanisa ikayitiburamo amabombe ikayisenya kugira ngo n'abaturage ntibakabone n'aho basengera. Muzi ukuri Imana izabakubita inkoni muhumure. Ubu bugome bw'indengakamere bukomeje kugwa n'izi leta zibiri bazakugwa n'isoni, ntibazamenya ikibakubise icyo ari cyo. Ntibyumvikana kuvuga ngo leta ifate drone irasa inka, irasa ikanisa, irasa amazu, irasa abaturage, idahanganye n'ingabo bahanganye ku rugamba, ahubwo ikihutira kugenda kwangiza ibyo abaturage. Rero muri make umurenge nuko byifashe, drone ko ziraza umunsi ku wundi zirejura abaturage ko bararira ko barataka, batakamba ariko ntaba batabara, nta kirengera, ariko bazavuga ngo nta joro ridaca. Ibi bihe turimo bikomeye bizarangira, mukomeze mwihangane kandi dukomeza gutanga mpore ibibazo by'intambara dukomeje kugenda duhura nabyo twashoweho na leta ya Kinshasa ndetse na Gitega, bakomeje umugambi wo gukomeza kurimbura abaturage batuye umurenge, ariko ibi byose bizarangira. Andi makuru aturuka ku ndondo yemeza yuko muri iri joro ryo ku itariki 24 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'2026 yuko haje kumvikana amasasu menshi ahantu bita mu Kinyoni, ubwo ibitero byaturukaga za Gihamba n'ahandi bita za Burunga, aho ngaho hahoze hari ibiraro by'inka, niho umwanzi yaje kwinuka Abarundi na Wazalendo baza gutera iyo mihana abaturage ihereye muri ibyo bice. Rero Abarundi bakomeje umugambi wabo ukomeye bafatikanya n'inyeshamba z'Abazalendo na FARDC, ariko bose ntaco bazageraho, bazatsindanwa hamwe. Rero ko niko byifashe n'amakuru avugwa mu karere muri iri joro, nuko ibitero bya drone bikomeje kugenda bibuza abaturage umutekano, bikomeje kugenda bibakura mu byabo ndetse no mu bice by'indondo za Kinyoni, nuko haje kumvikana amasasu, ariko n'ubundi MDF twirwanaho yatabaye abaturage kugira ngo ikomeze ibarindire umutekano, mu gihe Abarundi bo bashakisha gukomeza kwica abaturage b'inzirakarengane. Rero ngayo nguko muri kumwe n'amakuru Kaswe Kamunege ugenda ubategurira amakuru 5 kuri 5, mukomeze munogerwe n'ibiganiro byacu tubategura umunsi ku wundi, mukora subscribe kugira ngo tubategurira umunsi ku wundi.